Istinomjer je tokom 2025. zabilježio više od 150 neistinitih tvrdnji koje su iznosili izabrani i imenovani zvaničnici u Bosni i Hercegovini. Najviše neistina odnosilo se na sudski proces protiv Milorada Dodika, tako su pojedini akteri tvrdili da je osuđen zbog verbalnog delikta ili da mu se sudilo retroaktivno. U fokusu su bile i ekonomske teme, pa smo zabilježili neistine o budžetu institucija BiH, zaduženosti, ali i platama i broju zaposlenih u oba entiteta u Bosni i Hercegovini. Neistinito se tvrdilo da BiH nema pristup europskim fondovima, da je EU prostor bez ikakvih sirovina, te je zabilježen niz neistina na temu vanjsko-trgovinske razmjene sa zemljama Europske unije. Nakon raspada koalicionog dogovora na državnom nivou, iznošene su neistinite tvrdnje o brojevima glasova na izborima, o novoj većini, kao i o radu državnog parlamenta. Zabilježen je značajan broj neistina o aneksu 10 Dejtonskog sporazuma, zajedno s tvrdnjama o načinu izbora visokih predstavnika. Istinomjer će i dalje pratiti, provjeravati i analizirati javne tvrdnje, a više ovakvog sadržaja pronađite na svim našim platformama.